Fatalo fatu ila ufafonga anga Samoa nei fo eso fo malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al fafonga fa opoponga wana tamua ile nei yaso. Tala toi tuliloa. E ono o atu le lua iwa fai pule te ena le finangalo le fiongal pale mia fia mena o mimta afa. Ina wea aba e se ai le tofinga minister o la auli al mali e topla te Ivan Forces Schmidt. Mo yale fuafuanga e toi feilo ia ile vanga fa upfai ele fas ile afo le lima ile afiafio le soa songa fuas sultolo januali. Peta e umane le fono o le astona italuai mai le lua sulfa fai pule na iai sao la te ena umal fai ungal pale mia e ava esel tofinga minister o lauli. Wa tangia o leisi vaenga o minister sao la tofina mai ile amatanga e fa atu le fas o la to longlongo ina le fai ungal pale mia e ava ese le tofinga minister o lauli mali e toa. E le o tali mai le fai lautusi a le fas le fionga va au i le tatou telefoni. Peita el fam talanga mai le tangata na ia tala noa iai e lua sulfa fai pule o lo longlongo ina la auli taimi nei ma le isi toa lima ua faa no yatu. O lo masalomia fo ile toe fo yatu le nato a lima ma le leai talu na amata mai le vai aso talu ai faa tala noanga a le fionga le pale mia ma fai pule o le fas faa tala noanga taitotasi ma faa maonia mai ai e le tasi ona minista il vai aso talu ai le awa wai taitasi atu lato penta mai te faa tala noa. E o mai nei, o vevesil fai ngā malo le fas, ai o le fono tanga le pale mene taluai. E le tasi pe lua komiti wha pale mene na talusanga, e avantu se taimi e wha mai ai ngā rue ngā lātou komiti. Ma o tātou tali ai nei se taun ungo le fono le wha faltui le fas, e le afo le lima i le fiafiana nei. E uina pa u le manu malo le ponesi o le loto Samoa ia sa tonai. Ai le o tu mamai nai le wha tau ponesi o tangata. Mai le tātou pa anga fai ponesi wa pa ule manu malo le se fulu tala, ile lua se lau lima se fulu. O le whainga fau lava na amatu le ofisa o le loto ia pia, mai le tutu unga le au whaatau ponesi. O le salatupe pe ale usta ia le aia inga fau lea o le lua se lau lima se fulu tala le manu malo mo le se fulu tala, e tasi le afe tala le sala. O isi whaasalanga o tangata sala tau whaatau al ponesi au noa maselai sene, ua whaasa o no la tu tue wha tau wha soli tu la fono le numela ponesi ma tu tongi la to sala tupe e awheta la. O ta ua fo il tātou paanga o le aso whao ya anuali lena amatai le whainga fau lea o le lua se lau lima sifuluta la le manu malo o le sifuluta la se lau lua lima le manu malo le lima ta la. E silia ile se fulu le au wha tau ponesi lai sene o lo upolu nei ma si vaenga o lo i savai. O le sia ia inga mo le au whaatau ponesi le o tongi ta i tolu masina. Ma whaatfou le lai sene tolu se lau lima sfulu tala i le tolu masina. Ma moli mawinai e le o whaiti iti a le tuli numero tangata. O le au ta alo e iei tangata e amata atu lava sfulu tala. E o le ono se lau tala le tupe e ta alo ai e peo na moli mawina le ponesi. O le aso whao i anuali le na manu malo e le numero sfulu iwa le ponesi. O le asto na ina te anei, o le numero sfulu lima na man malo, ma mawai le whamanuianga o tangata sa ta itolu numero tu sana tongi e fitu se lau lima sfulu tala. E umalama le aso nafi o susulu le la ma whaasolo tuai ina matutu le tele o mangala i upolu nei msawai, sa lolo vaia ma tatafe, ma whaamalo si aila pata inga le u whaalea o ngai nai nei, talu mai le afol suta silitaya o nafi, le aso sfululua ia anuali. O na fianga o le tunu e peo na liputia LTA, Land Transport Authority, pol pulenga fla wa inga ilungo lau ele, ma le vaenga o ngafa ma whalavlawe tupu wha sei, mai le aso sfultasi o le astona ai. Sa mata ituina, mo fewa inga ile motu tele ona ololonga mata whenga i mga ala masani, e peo sa le ia vaya ata sa sina, o sa Leilua whapena ile anga iatu i polu nei, le tuala ipata sa le panga muli vai sa fata ufanga o le awala simai le pa o le awala simai sa talo maisi. Peita umol mawina fo ile o soane o le lai le nei tai au fo. Matalo si ai le whai o ngā ruenga wha mamaya la vai le taulanga ia pia. E pe o funga lei lea eo o mai nei lava ile tai au. O lo alofia e ta vale le whenga le mga tolu i vai moso anga i savalalo. Talu tulanga wha le tono le lolo vai a peo le nai tu o le awala. Mai le tasi o ala vai sima au tu o le taulanga o lo poloka pea. Peita ai
ua mātūtū ma toe solonga file mu feo i ngā taawale talu mai le po na po, ma wha solo mai ai i le tai au nei. E o mai le taimi ta penai a tātou talafau e le i tau nuu sa talau le tau, mai le ofisa wa ai tau i mulu nuu talu mai le awhiawhia na nafi, ai ua wha lea o ngā ina, ia lapata inga o timu ngā mamafa o lolonga o ngā sami o savili malolosi, lolonga i nofuanga tu mtawhanga, wha pena ia ngalu whawhati mawalunga. E nisi o tala e ui o le whianga iai o Samoa ma timu ngalwai aso taluai peitai, sa tu maulawa le wha mawino le anapongi wha le tausanga maasani ai, ale malo o mo le vai aso mua le maasino i anuali e peifoi o na whaia lotu talo sa ngai tae au, a se vaengo e ka le sia kelisiano i Samoa. Peitai, na moli mawina le sauni ngai te talalo i ai, le vai aso anapongi le malo e ui ina whianga iai fo i le malo ma fita, o le folaunga e wha tonton fola wail whai ngā malo le whaspo le wha tuatua ele atua Samoa watasi, o whai ngā anapongi ia matalo sanga ele fau, o se vaenga leo le taita inga whai ngā malo taluai, ma taita ina iai, o le nā taimi ma whana waile whale tatalo le malo i le maunga o vaia. Talu o na whaavaya mai lea anapongi ma le wha tuatuanga mausali o Kerisiano o Samoa, ua moli mawina lava le tele o whae toe li liu ese atu ma Samoa. O le awhiwa se lau iwa sifulu ma le awhiwa se lau iwa tasi, lea na so o i lava matangi a wha malolosi na i longa o na wha inga i Samoa na lua, i se sifo nei ma sasai. Peitai o le whaavaya mai ngā le whaletalo o Samoa i le maunga o vaia, e o mai nei o lo tausia pea whai ngā loto le vai aso, e awa wa i aimta ngā rui ngā malo, o le wha mawina o le vai aso, o le anapongi, ma whai ngā loto le palme, ne talo si ai le file mu, ma le saunga le mua Samoa mai mala wha le natura, ai o ana folaunga o le tausanga, e pei foi o na o mai nei lava. Tala toi tuli loa, ua vanua ai nei le no fo le minista o wha angam whai ngā whai vai le palme o Samoa, ina ua wha malolo ai e le fionga le palme le minista o nta ngā ruenga, le sunga la au le mali e toa pula te vau le ua tea Fosi Schmidt. O le wha malolo e so le fionga le minista, talu mo lia ngā leo e wha sanga iai, e so tanga ile maliu o le tama onga le universite o tu au maletino, pe tai ua avea ma mafua anga, o le vaelua inai nei o whai pule o le malo. O le toa tele sa o la tau te enal fina ngalo le palmi e le wha malolo e se o la auli, mai le tofinga minista. E ui ina o lo tu mau pea lona tofinga tai fono le wha faltu ia le fas, ma lona tofinga whai pule. E le imaua sa tātou tala mai le fono le fas i le astona inte nei. Pei tai o tā ua le tātou paanga mai tutonu. O le fiafio le aso, e wheilo iai, le wha faletu i le vanga wha upawhai. O le wha tua i le atua Samoa ua tasi. Sānoa le sunga la auli al mali e toa le vau stoluai. E na te talia le fina ngalo le pale mia mai ua mata i tua i nei, po ai o le a avea ma minista o wha anga i leisi tausanga o totoe o le nofo inga. Whaftai lau whaafonga anga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo i tula mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matango fie ai whaasoi fo ia.